Tashingo Saka, Chini CM Servo Saka. Actually, Chung Mukhomontri Biplop Kumar Dev, no? Chini Hasini Borongana Mukhomontri, no? Chini Kherengbar Shaknai, no? About PSC. Take a shanke, Chini Tikormoni Primary Health Center, take a shanke Sigaribari Sub Center. Over no teaching Bahikis, Chini Hapang Kaimano, Yagulona Bahikis and upgradation Kaiman. Or Abano teaching Wai Kabangman or Chini medical staff, Robaching, Aso like a Chini medical official, Aso like her, Chung Baso like a Chini Hapang, Sim Tomo, Bubagra, Chini Jota, Ian Rosin, Aso like Aso Layman Yagulas and Tonka. Anyhow, Chung open a second Puila health sector and Kamperana. I haven't been see meeting of Puila on a Chung health center, no upgrade can never get some oxygen. Tabung jeto coronavirus man jagi oxygen keringi lukro fit tong thaniwo oxygen man thoyang tong thanu chung bahino jago kaisa oxygen generator plantation oro asogri khanke belakhen sana abani chung kaisa adop khaino tini meeting AC meeting abani yagunu maharaja belakhen sati yogoi tini borom ganang CM chief minister biplop kumar dev jebe kok salai chung jokhon karsi meet anglayo poila secretary ro a dineno go severika Narwkkha kaisa oxygen plantation sing asogri get any oxygen plant asogri kaisa tini Holongthong kha oboto ka hamkok no abani yakbar abo bubagran boni je bai thangne ngai bo bini friend circle ro bai communicate khaye chinoro oxygen concentrator tubui tong kabang ma abo prai 1 crore hai rang ni tubui tong aba alai jabe chini man thai tai kaisa ke chungbono mane salni salthani bising kaisa health center na bahagi improve khaine norong ni busu missionary tam tools nang bosirang thangnai infrastructure abo remani bak chung 28 koti ni kaisa project mukhomontri ni yaga jamare mani ya farmani piaba mukhomontri 28 koti tai 2 koti bar rei tini 30 koti norong na immediate no norong health center dakti improve khaine ni bagi samung tangna ni bagi jono gursona khai klang thamani ei samosto chini Dr. Pinky Bubdoton word guri wi chini tam shortcomings tam problem tam missionaries technicians on a problem tong shortage on our own Punuka, go sewi joton dakti bo, Nankanki Triskuti at table Kabang Rang, Renani Bohen Bos High Tagaban Bagi, has the Hapanabo, Biske Montri, Okara, Chinorni, Biblop, no Bono Kabeleka, Hambaya Farochung. I want to say Chini CM Sars Bosaka, Suba Suzot on Nango, Lukurang, Northern Bonango, they Jotono, Katalay, Soundtanke, Penny Shalon within. 2 and 3 years ni bisingo chung health sector no oro GB IGM tai tinta take GB IGM take se TMC ni porino second fourth ongnai obo 150 bed ni Tripura 4 number hospital ngai all jaga 150 bed ni hospital full place hospital khajangnai abo ti prasar ne bagi tini history tini lai buma seijangnai din tini lai buma seijangnai salnai jeng kha kayo jotan hambai Nan kasi sungai ke oksigen. Holongthong Kaimano yagulo. Salbesar bisi besar ramai. Obo 2 mas ni bising plantation complete ongnai asogri mani. Obo 2 mas ni bising paine. Oksigen lukurong ni sep sabrok bahkan. Lukurong ni sep or ni pipeline ni bising or reservoir tu bozang ni afron ke or oxygen ni kunuta bodling khajane kunta pipeline bai chini o korno patient owner rezak nai ta. Oxygen plantation ka tamang ke Sakhamnogo operation khane ko machine to jan ko amte ko sale mo bang ma machine oro full phase hospital 150 bed hospital chalangna ni ke je norms tongo FRU ni sepan te ke se peripheric de hospital ni norms tongo jotono borok jono mari nai karon ka 150 bed chalangna ni ke main power technician doctor nurse je babe nango 24/7 tai tinta ship khaye जे दरकार तो कबांग मेन पावर बनांग आवर बना हरजागनाय रांग माननाय मानैबो पाइजागनाय कंस्ट्रक्शन इको नायदे आगे तांगलांग मन अब कोनो आरसीसी कंस्ट्रक्शन या जतन बांग्ला फेका बाइसिकल बेने ब्रिक मांसे ओवर अगवाहिनो जतन क्वार्टर डॉक्टर क्वार्टर नर्स क्वार्टर जीडीए क्वार्टर ओवर अगवाहिनो तांगजागनाय हामबाय